حموجي سر شعبي من هاتنا راستم هفدو ناس دكن أو جاميرم هف ببينم بيشي هف ناس دكن وان باش زان تشتي لازم بملات را دي سجارة كدني ميري خيرات هنا ميري عسل هنا وان بيكاري دا حاضرن خدمت ملاتي خو بكن از خيراتنا وابشتاج دكم سر شعبي من هاتنا از خو نظام جامير هناك اگر من ناس نكن از شيخ شيخ بكرامه مرا شيخ اولو من ناوي من عزيز عزيز وسو و جمال قطعيني از دي ساعت بيجم قالي برا هم تجار دنيا دا ناهلن ملتك هاو قاسي دلال ملتك هاو قاسي هيجا وكملتي ازدي وان ورات خريبيه دا يعني رياح الناس نكر اگر وانا رياح الناس نكر جهال رياح الناس نكر وشاخي دي سجارة كدني سوجي ما اگر جهالا كاتنا شاشيتيه و نابي ملت خواجياني نابي دين عاجز بون جرى كدني دوري حاضره بكاتي اسكار ميرم صرفه او شاشيه ما در انبي هبي بابي دا ورنا بيستويا كده ام بلاي سربان دولت خريب بونه كان بيجن دما عثمانيه دا جماعت مسره دي دربازي ارمنستان بو باشه دربازي جورجيا بو جورجيا دربازي روسيا ام حساب بكن روجا يرو روسيا هاقص دولتك مازن حمو قضايا ودا يزديها الشكرش قدي تهاري كداريشا ازدي هبن او ازديا ناس كرينه ملت درو دوري چم ملت هبن ازديا ناس دكن از بين مسار ارمنيا شخنجي ناس كرينه وك ملت قدركي قالكي مازن دبنا ازديا او زانن وجاخ الشيخ وبيريوان هنا قصية قديما حتى نخواشي خواجي برا شيخ زهارجي بيجا نخواشي خواجي او جرى كدني باوري قالك هاي دينا بر وجاخ الشيخ وبيري المانستاني ملتي ازدي وشكر شقدي قدركي قال لك استك بلند وكا ملتي خوا قدري ازديا بقرين قال لي برا وسانا هاجر تدركي تقدري خوا بقري وتكسايات يا خوا يعني سر بلند بيتوكي و في سر بلنداي تقادش قرات شيء كي لو ما حسابتك يعني بجهاب نرى ملتك ناوا ملتي خريب دا سر قراري خو سر برسا ديني خو سابي سادي ساكنيه يعني كشتيه يعني ازديه سر قراري خو وچاخي قادر بلنده وچاخي هاجر اموا بيجن روسيا وسا مازن وبراجي ناوا روسيا تو کی در هری گنده کی ده اگر ازدی که او روس همو زانن او مالا که ازدیه و قدره کی گله کی مازن دنا ملت ازدی او جی شکوته گلی برا ام باش زانن ام خباش نازدکن ام چامری ازدی ام خباش نازدکن ام زانن چیتر جمع کسمن زانه لا ام باش خباش نازدکن ام ملت خباش نازدکن هگر دره کی ام ناوا ملت خریف دابن ام جرا نابجن يعني تو فلان ملتي عم دبين انسانه ام خيرك بكن ما وي خيرت كن قد نجي % تش ملتي تكي نوسا ام خيرت كن وخنجي ول سرخبون تشتكي مازنه يعني هاجر جماعه ما سوفيت از ناف ديفيجن يعني روسيا وارمينيا وجورجيا هاجر حفص نصر فبيانا بلكي جماعه ما بيجن سوفيت در وبهيستيا راستيجي قدركي جران سرخبون وحنري ميرا وكا ازدي كاس نكرا يكيرا بيجا ويانتو ازدي نوسا واكيسانا لازم افتش حمو درا دنياي حمو ولات جياني لازم افتش ام خبكن بلا بكن جماعتا ما سربلند بمينا وكا ميري ازدي وكا دايكا ازدي وخورتو كيزي ازدي سربلند بن وچاخي كسبرا باسا حلاندني وتنابوني ناكا استارن بيجم بالعكسي وچابي دنيا دا امي وكملتك قال لك هيجا وكملتك هر برسي خدا دلال خدا ناسي وسراستك بلند سر درجك الزعف بلند قدر امي بمينن ودنيا حمومه ناس بك وچاخي افتش روجا ايرو داز ديجم ما وقالك بس غري داينه يعني جبينا ايرو دا داس بكري واف جبينا يا يكي ونيا خلاص بني ميري عسل هنا ميري خيرات هنا ميري خوايا حنري باش هنا ناوي زياده ويشاخي وي حموكم ببن حمو ولاتي ازدي لنا واجبنا بكن ملتي خوا سر بلند هر داري بدنا ناس كرني برا جهيل ما ريا خشاش نكن
دين ملت يزدي قال لك دلال بقي هنا نوفي بايما وروجا إيروجي تأيزنتنا كاس جملتك دنش دينك دن سرما كماسيا خبر بده يزنتنا خين جيول هجر جمنا جارا كدني ام باش زانن ازدينا او جار نزانيا خو نزاني تشكيدنا نزاني جارا كي عفو كرني لهجر بزانبون وجارا بيجن ام نازدينا اتقات ما نازدينا ام نازدينا نملتك يزدينا وشاخي زرارا كمازن بزانبون دندملتنا از دویژم تشتکی چاخت ملت خو دنیای دا ندی ناس کرن و ریا خو خود ناسیا خو وان ولاتان نابا وان ملت خریب دا راستیا و نریجی و چاخی حساب بکه جارا کدنی مزرار دا و جارا کدنی مکه ماسی کردورین دا بناوی حاضره پیکتی دوری و جامره لی ام هگر اوی تشتیجی بهلن هنک بیجن ملت ازدی بیجن دینوی ام بیجن شیخادیه هنک بیجن هورم ناوي تاوسي ملك بيجن ديني ما تاوسي ملك هناك بيجن ديني ما ايزيديه لهما باسا ديني خوي راستي نكن ابجارا كدني بزانبون بخازن ابي ملت ما شاش بكن ريا شاش دا في عمري دان باش زان اللي جهيل خاطر نكاري لازمه او شادبي او شيرت الراست او ريا الراست ريا دين راست جرا بيجي وشاخي ام غازنا وان بكن وشاخي او كارن غازنا ما بكن وچاخی امکارن بدن وچاخی امبیجن ها ام سببا بیبون شرع قرنا بیستو یکی او ناوی دلال ناوی ملت ما حد در کتا قرنا بیستو یکی چقاس چی فرمان هاتن خواستن ملت ما وندا بکن تنه بکن لی همه وان ولات خریب دا وان ولات پیشکتی دا باور بکه امی زیده پیش کبن همه ویداری جارکت نه امی بیجن اوی دینی امانین گیهاند نه ویداری اوی ناوی ملت ازدی دلال ابي ابخاطه سلطان ازدي امان جهان قرنا بيستوياكي وجرى كدني مكي ما سيكر من جهان قري فوقي زاخه وشاخي غازني ما بيكرني قالي برا والراس جي غازني اگر خدينا ده جهال هنا كيجي دينك دين هرن سر دينك دين راك نراس فرا بگرين وشاخي غازن جرى كدني شيخ وبير ملت تكرني دنوا تكرني وجامر مريد جي تكرني قالي برا هون هموجي سرچاوي من هاتن خاصتك من چنه شاخي ام روجا يرو ابجبينا هاتيا كرني حمود داري الدنيا يجي ام هاجا هنا تليفون ام هاورا خبردن برا جاميري دناف سربي برسي بسكنن ملت اخوا باش ناز بكن وريا دين ملت باش يروغا بكن حمود داري الدنيا دا شقا سركشيا ديني هنا او باش زانبن امكينه مسرچاوي من هاتن جاركي جي از دست خاشيا ودكم وقضي بخدمت و قبول بك قال شيخا قال بيرا قال مريد جامير مسرچاوي من هاتن وقتها جوامل باون حمو وجاهر وجوامل بدري حاضر بينا هذه كي الفكرة أخوها يا رأي أخوها يا بس عندك فكرة ثانية تأثير الملاتيك أو فكرة إنسان تشتغل سر مصلحة أخوه أنا يا من هو وكي جارك قلتي مشكلة يعني بروبليم مشكلة كما ظن بوما إزدياء هكا توديني أخو ناس نكي وتقومي أخو ناس نكي الفيدري في تعبه إثبات كرن أم ندجي ميلاد خوينا أم ندجي باب شيخ خوينا ومجلس أخويا الروحانية إزدي أم دجي وأنا قارن بالسكنين نبابي مو نبابي لما بس هكا أفتشتا بيت أفهم كرن بو جيلي ما مثلا ما إزديا وكرداينو مثلا قسمتك إزديا بيجد أم كردي إزدينا وقسمتك بيجد أم إزدينا مروش يكدو فهم بكات يا من عراقي بارابتر ازدیما پرانی دست پیکی چیا شنگاری بو کوکا ازدیا بو چیا شنگاری خراب کردن کوکا ما خراب کردن دوازده جمعیت ازدیات انا خراب کردن انا برای شنگاریا کسی کی تفانگش مران هابدیا نه حکومت عراق و نه هیچ کسی دی من ندیدیا ماجی تشش قرآن کرد اها الفيدري قريب برايا وكي ام گوری علم شیخادی بو مد هاتی دیار کردن ام شیخادی علم شیخادی رسمیت بابو کاله خو ناس دکی تشتی علم شیخادی بو مهاتی دیار کردن چونکو سبقت علم شیخادی شک عالم گوهاستنا او شاتنا گوهاستنا قال شاتنا گوهاستنا بس هكا تو بسيارة جوامل بابو بابيري ما بكي چونکو بوچیت بجد هم ناسینی بکن نازبونا ونجيب علم شيخادي ومالي شيخن بيتن باورو ايقينا عن قومي سلطان ايزينا
ديني ما شرف دينا أبا إثباتيا علمي خادش هذا يبيدر أبا نما قولتيا علمي خادش هذا يبيدر بس واجب السرما أم بتشتي سرمري خوراكي بس تدبيني الزمان بريدة أبا أم بيجين أفرماني سر إزدياتين كوكا ما هاتي خراب كرن شنقاري هاتا ويران كرن أبا 8 سالة إزدي من شادرادا ومالي وان خرابونه وكتشر ما يشوتين السوكا دا فروتن كسكيش مرة نقريا همش خورا قرينا الفيدر إذا حكا أم قوميات أخويا إزدياتي الألمانيا جونوسايدش بو إزدياوات شبوي وملت إزدي شبويا أب جونو إسايدا قالك باشا بو ما إزديا بس هكا إنسانك بيت خو إنكار بكت سفيت تشتري خو قبول نكت ما زي تشليك فكري ويني درس بت عن تشتكي بشاشتي ده هاد بتا فهم كلام بورا أو وكي جارك قلت المشكلة بس مشكلة ملت ما إزدي مشكلة قالك مصنع أم بنابت العراقي والكردستان ده كردستان حكم دارا العراقي حكم يتقطع منهم بتاع أو شيء أو تبيجن أن كردي إزنيام كرمانجي تعقبل هذا حقيقة راستية زي محافظة عراقي محافظة كردستاني ده دوكي وأربيل وسليماني ما نبدأ محافظة كردانة وحكومته يعني أوش انفعالاتنا سروان أو شكاتنا كشتنا بس قضية سياسي ونيا ديني بو يا ما يديني يا وقت أن بيجنا عالمك ديني ما شرف ديني عالمك بيجي شعب ديني ما شرف ديني إبابو المشيخاني شادي يفيدل بيجنا تاوسي ملك ملياكتك خديع بس أوسرا تاوسي ملك بنابي ملك شرف دين بوما عردوي بيدين وشادي المشيخاني بسبقين المشيخاني ده شيخ يدلال فأمس الفين وقتها بيتا صافي كرن وهاد إنسانك يهبط هذا الرأي بيجي فيا ما وقتي نوتا قوتي أم لازم بيجينا زارو كتخو أبا بابو ديني ويا هون إزدينا وسرفي إزدياتي وسرفي أولي وسرفي باوريا إزدياتي أم تاتينا كشتن وهفتو 4 فرمان وهفتو 5 فرمان وهكا تشدو زيادتش بسر مداهاتينا وآخر مدى نمايا آخر تركاتو تبيني نمايا إزدي لي هابون هفتو 4 خوناقي توصى شيخادي لي بون نمايا سوريا نمايا الإيراني نمايا يا ماي كوكا مال عراقي وماي لا ليش موالي وكوكا موالي دليل يا ديشك أمل فان دولتا بلا بابوي فان دولتا شتويت بيني أمتين إيه بخوشون دكا شو دكا إيه سوسيالي عيش بتا يا ديشك هكا وكنوتا كرم كري أم قومياتي أخو زماني أخو ديني أخو بيتا لازمة أبا بيتا تشيكرين وأبا بيتا فهم كرنش إكدو فهم بكين ندجي إكدو أبت آخبينا أم تجارة دجي كسكي ناخبين ند ديانة فرما سرما إناي ما تجارة كفرناها بيتينيا كتشد سوكا فرودي ما تجارة كفرناها بيتينا وانا بس وقت تو بيجي عم تستحقي منها تو حقي خود أخواستي شو مشكلة لنا بابا توش حقي خود توش إنساني خدان ما في خلاص وشو رحم الباب هيك تشتكي ساعات رحم الباب لازم نقطة بيجي بس خدمتها وحموها قبول الحمو بخير هاتم سوق براوي شيء مارزة شيء خاتونا فخرا كرم أروسا أسيو لنا حاضر بو ويا دويشة وكمالك يزيديا أروسا شيء الجل منظمات إنسانية مشوت كان ليه هدفها ذيكم فيسي يعني شكافيجي فيني بكورتيا بيجن نقطة كجلك مهم تدا يا لبني زربازي نقطة بس النقطة كدي بيجن جامير خدمة كارجوت إيش علمي خبر ده وطيبتي الرسالة مش بو علم داري إزديا موان كسيت كإزدي إيرو بيجيت قومية من كردا قالي جاميرا ما إيمانش قولا وقت بيجي ما إيمانش قولا يعني شد مباوريش قولا الهيرة تشتكي تقولن وقت إيمانا ما بيجي إيمانا ما قولا ما تشي بيجي أب قومي طاوسي ملكي إذا وقت قول ما بيجي أب قومي طاوسي ملكي الهيرة تشيما أخذنا بوان كسا أو خو حسابك كردي إزدي أريك هورا هاي كردي إزدي هاي جامير وقت تبيجي إيمانا من قوله ميري إزدي وتقول هيرة بيجي أس كردي إزدي ما معناتها شي دكفت قولتين بيجي توي إزدي قوميات إزدياتش قومياتش كوفا شو كردي هذي شتي قالي خورتا قالي قيزا قالي إزديا تريتا في شتي فامكن بس بلا أم بس يكودو بكنن
بلا بس ام عقل زاروك خوب كانت چونكو ايمان امد بيجت وكو تشاوا دور فيديواني كتاب الدين دي تشي بيجن هر كس بحثي خود كر هر كسي ايمانش اش كتاب اخو هر كسي بهوريا اش بهوريا خو بهوريا ميري ازديجي اوا ايماناوي قولا وقت قولي ما بيش اب قومي توصي ملكن الفدري عيبه جنسيه جارك دي اب خوب كانن وعيبه جنسيه ام بيجن ام فلان انهم بيفان لازم ام فيتشتي هشار بن امشي خدو دينا فهم ابيكشي يا دويش ام بزفنا سيرفي بابتي سيرفي جيفيني كا مش كغوي خودا وان نوكا وان دخوازك الشيخ وبيدت ازدي هاتكرن طيب تيجي شيخه قال لي شيخه راب السركاري خو بسكنن راب السر شيخانيه خو بسكنن خول مريد خو بك خدان وخول قوميه خو زمان خو دين خو بك خدان ايرو تو شيخي وقت الشيخ وبيدت تجي هبن وقت شيخاني بيراني افريا دانا يهاتي شيركرن شيخاني بيراني اگر بيراني بري شيخ تو كشيخاني بري بيري او نمشكله اسناك ما ببابتي او نشول منا ابي جات هذا شيخاني يلو خوش ازدياتي دور كر قال شيخ بيرا وخوش ازدياتي خو دور كر من رزق احترام وجواميرت ماي من رزق احترام باش ناخذ بروي طوينم يكسر شيخاني خو ما يحطانو كسر كاري خود شغله وكاري خو شيخاني خود كا بس ابترا ازدياتي ناكم جبركو ام دنيا بلا فبون جبركو ام الولاطه بلا فبون هرتشت هاتا سريما ما هرتشت تشاري خوديت بس ايرو هاكر شيخاني رانا بتصرخو بيرياتي رانا بتصرخو ازدياتي ديسا شنت دي بلاوبت وبترت عدد القلب سلما اذا كانوا وبتر الزرار دي قشت جواكا ما افيجا مجبورين وكو ايرو اف كونغريس بيجت وكو اف جيفينات بيجت قال لي شيخا بانغوازيوان بويا رابن الخول اولا خو بك ناخدان خول علمي خو بك ناخدان خول اتفاق خو بك ناخدان تشونغو هاكر هوندس بينكن مع احتراما والريزك مظن بو مريدي هي مريدي بيجت وقت شيخ هود كتبا ازيتشيكم مريد جو مريد بيجت شيخ وبير الري واصل بي يعني قولي ما جيبي تشتي بيجت او جيت حق بالنغازا امشي مجبورين تشتي شوي شو هرش مش مالا خود دس بيبكت هكر مالا من تشوبش ولا تش مالا منينا بس وقت تبيني اسبو فين ري باش بم ريل من نقرا وقت تو نظام بيجي نبتج من بومن يعني احترام مبكى يعني وقت تو نقري احترام مبكي ريل مشي نقرا بس بلا ريل ديني كدو هرش مشول خوبكت ام الفخول فيج باكي كينا خدان ايدي ياتيتا سريما بلا ام حاول كن مريلي بقريب واصدريش ناعكم وكو بيجن داخوازن تشتي مجي فهم كري افبو بيشي بانغوازيوان بو شيخايا وبو بيلاي هروسا رابن خول فيج باكي كنا خدان جامير بلنغازا كابتو بلنغاز كما بشكو جامير اف خدمتكار ليره جامير علمدار ليره انا خدمتكار بلنغازا الرئاسي 400 كيلومتري ايش كما في باجري باش تبي باجري تبت هر كسش مالا خوش ولاتي خوش باجري خو دس بيبكت وهدفها في ملتي بانغوازي في ملتي بهيتا سري بهيتا مريدي خو ساعتها خوش تلقى دريش ناكم از خیراتنا ازدخان تیوی دکم اوساجی خیراتنا وان جامرا وان شیخ و پیران مریدا دکم اوساجی مالاوای دم شیخ عزیزه و کی اوا پرسات تشکیل کریه و گازی جامرا کریه و او جامری هیرو وی در حاضر بونه گجی کره باوی چینه گجی کره اوجاق زادانه ام گجی مالا دا مزن بونه باوی مهبونه مزنی مهبونه دزداری مهبونه سیدای مهبونه عمری ماجی نچوکه امدی پینجی جوردن ما چه بیستی از سیدای خواه از عمدارا از زانا ما هاو بیستی هر تنی ما بیستی و اگه میزدینه ملتی ما قومی ما میزدینه اوساجی ما بیستی از مزنی خواه و اکی دینی ماجی ملک شرفه دینه بنی ونی ببخشین از پرسا خواه که شروع بکن مثلا هر ملتک بعدا و پی نقش نگاری خواه هر دینک جی بده و به عرف عادت خود ایرو مثلا ام ازدینه دین من ملک شرفه دینه ایرو علامه جی شیخا دیه ایمانامه تاوسی ملکه ایرو چی مهیه یا شیخا دیه شیخا دیه اولو آرکان اب عرف عادت اب حد و ست شیخا دی سابه مدانیه به علم خوده و علم شیخا دی قول بيت ملك فرخدي بني ام بيجن ملاتي ما تجار نوبجه ملاتي باشقه ام ريزو با چاد بيجن ريزو حرمت ما صباح حمو ملات صباح حمو ديناجي هي بني ملات ام بين سر دين مسلمانتي مسلمان دينك و
كتابك أوان هيا نوبويش قرآن بني قرآن عربي هات يعني بيساري لملات مسلمان قال ملات قال هنا لدين يك وكتاب أوان يك قرآن أوجي عربي هات يعني بيساري بني لتركيا دولتك قالك مازن دولتك مثلا كبير مري واندشنا رابع خواهد سرد قرآن دخولون عربي دویژن او ترقا فهم نکن او چه دویژن لی قدر دنی قیمت دنی چمکی قرار دینی وانسانه مثلا بین یال سوویت یا بری دولت قازاقستان دولت کمازن ازبکستان و مثلا ترکمنیا گلک تاجیکستان اوان دولتانا گم مسلمان چشنیا دولت که نه دولت مثلا رسوبلیکا که کبیر قشاق سرخانه مری وان دمرن عید عرفات خواهد چه دکن به قرآنی مالی وانا چه دخونه چه دویجه او فهم نکن ورا عربی تنی بیساری لی وانا فهم نکن او چه دویجه لی قد ساکن هفیه نچکا مالی وان شیخ وان چه دویجه خلاص دکه ورادنش نمولی خواهد چمکی قادر دنه بوی قادر دنه محمد پیغمبر وانا ها گویه او خلاص کتیبه ده ها تنی بیساری چه زمانیه لیا ما ایزدیا قول بیت ما علم شیخادی تمام زمان ما زارگوتنا ما ام ازدکی زمان خود گازی خودی دکن من زمان چهچنا باشقه لی اوانا خود گازی خودی دکن عربی گازی دکن دوین الله لی ام خواه ازدین ام زمان خود گازی خودی خود دکن ام گازی نوی طاوسی ملک شیخادی دکن علم شیخادی مرا گوتیه ام گلک فرمان را در بازبونه مگل معرمی بلنگازی کالو باوی من ندید که کالو باوی من معرمی بلنگازی دیتنه لی او عرف عادتانا قرار دین شرفتی مرا خواهی کنه حتی روژ ایرو هم دین آقادنه دجمن دین شرفتین چی بونه دغازن دین بگو هزن منی واکی نویجن دین به شرفتینه واکسان ملت دی گوهاستنی دردی ملت دوه کرد دین دوه ازدی لوما پارا پی برا کتنه لوما دغازن این دین تینا ازدی لیواکی دین تا ازدیه لی ملت تا چیه لی ایرو هم ازدینه با قومی ازدینه دین مجی ملک شرفتینه بابادنی شیخ اسماعیل جانی سرزمان دستی بی رادم موسم گو مثلا طاوسی ملک قوم دویجه دا علم شیخادی دویجه دوی چهارشم روزه که امینه عزیز طاوسی ملک منی نافشیرینه ملک شرفتین سرناوی خواه مرا کردینه ایرو ملک شرفتین بسرا طاوسی ملک مرا دین اجانا هنگ رابونه دویجن شرفتی قرنا دوزده ده ها که شرفتی قریشی خستنه شرفتی نظام هنگ چه دویجن اوا تمام هارا پرسن اوا تمام دجمن ما مرا نویسیه تاریخ ما ایزی خواه نه نویسیه دجمن ما تاریخ ما نویسیه و این روزی دویجده به ویجورکیه و اکی علم ما مرا دویجه بنی من هزا گفت سرمان میلیارد نیوه سرمان قرآن دکه قرآن عربی های تنویساری گل ملتی باشقه قفعمات نشه دویجه لیه گره دکه مثلا پادشی ترکیه وقتا تی کفشی قرآن تینه دنه بر دست خود دست سون دخواه لیه او فهمنا که تیدا چه نویساره لیه هر باوریا وان لیتی دست خود دست سون دخواه امیرو چرا علم شیخادی کتنه شکی امیرو چرا قول بیت خواه کتنه شکی او قول بیت و که 1000 ساله ملت ما پی های که خواهی کرد تاریخ ملت ما پی قول بیت های که خواهی کرد امیرو چرا بارا پی قول بیت کتنه ام چرا سبق قول بیت دو گویزن ام چرا گرا شیخادی نو ایرو واکی ملت ما خلاص شیخادیه شیخادی نی به ملت ما نه نبود لالش نورانی هر سری خبر دادین قوال فقیر هم دوینن دوی مولا شیخادیه اوا رز شیخادیه اوا دارا زیتون یا شیخادیه اوا یا شیخادیه هم حد صد یا شیخادیه ایرو هم چرا بونه دشمنی شیخادی است فرمان واکی شیخادی گوته از ازدیم دین میشی ملک شرفتینه ای بابا واکی از ایرو شرفتی قبول نکه واکسر از گره شیخادی لالش نورش قبول نکه وکازی رو شرفتی قبول نکم چه دینی خواه وکسان شیخ بکر خدا نمی‌نه نه شیخ بکر وکسان از گره شیخ بکرش قبول نکم وکسان از گره ملک شیخش قبول نکم وکی از ملک شیخش قبول کم ملک شمسدی قبول کم ملک ناصردی قبول کم شیفق آجا قبول کم شیخ بکر قبول کم مثلا شرفتی قبول نکم شرفتی پر شیخش قرنا دوزا داده وکسان ورم ترک خدا نخواه کش تا بدن کش قرنا دوزا داده نه چه اوانا دویشت ام ترک همون چیزی بدن نه دوی خدا نمون اوایه هر دوش تمام دست خدا دبینه چه شیخادی گوجه لی شرفتین ورده درد خند سوا چه معنیوی چیه چرا شرفتین ورده درد خند
دين ما دين ملك شرفه دين ملك هاي ملكي تو سنوي خمرة كراتي بني قول الشيخ بكر سر خدمه وي چه دویشه دوی اوا قول پیر رشید جیدا دویشه ما گلک مدیدا مدین شرفه قلبت کانیا سپی اتقاد سلطان یزید هم اوا علم ما مرد دویشه نه سانه علم شیخاتی نویشه وکی مثلا ازدینه دینه باشی ملک شرفه وکی هم ازدینه وکسان از زمان باشی ازدی کیه امر خواهی زمانی ایرو نا هنگ راونه دغاز زمانی به بگوید یک هنگ دوی کرمانجی هنگ دوی کردی نا بریمن زمانی من هاتی خواهی کنی پی قول و بیت من اوا زمانا پی قول و بیت هاتی خواهی کنی پی دعا روزگاه هاتی خواهی کنی از زمان خواه گازی خواهی دکم از زمان خواه دعا روزگی خواهی دکم مریم دشته برنامه خواهی از زمان خواه قول و بیت دویجم او مرید مشی زانه از سر مدیوی چه دویجم نک مثلا ملت باشقه قرآن واتا دخونن مثلا عربی دخونن لی فهمناکن قالوا سر مدیوی چه گوتن لی ایرو قرار دین ما قصی بعده و خاص نازک دلاله وکی ام قول بیت و زمان هزیکی دویجن خواه مریجی زانه مسر مدیوی چه گو ام چرا ترکاوی دینی ترکاوی قراری دادن از گله که راضی به جماعت ایرو داری حاضر بیاد دست مالاوی دمشق عزیزی وکی او برابونا ایرو هاکه چه کنی هزا خودم به سر شیخ بارزان چی نکه شیخ بارزان چی آنی سر زمان گو بس ادی حتانی کنگی گلی برا ام از دینه مجی ملک شرفه دینه طاووسی ملک ایمان همه یا اولا مجی شیخاتیه چی مهیه ایرو یا شیخاتیه ادی سازه بیشم دوباره اون کشی سر چاوه مسته سره من رو هاتنه خیره که پر ببنه قافی خواه و کرم کن گلی جامعه رو هونجی پرسی خواه خبردان خواه هادي پاچه دنیا آخرتی اون هموجی بخیر هاتنه سلامت هاتنه کیجی خیرت دکشینه جبونا ناوی شرفدین جبونا ناوی سلطان یزید برا خیرت هاوی پیروز مبارک به راستی ناوی شرفدین خواه رولا شرفدین خواه دین مده تیناس کرنه که شرفدین شریفی دینایم شرفی خواه خیرت دینه حچی که خیرت بکشینه بجن خیرت شرفدین لی پیروز مبارک به راستی ایرو روش بداری و بینن اروپای دجین دربدریه دجین قالك باتفاقی کتیان آوا ملت ده ناجامل شیخ جی کرم کرد گود و برا شیخ و پیر برا برجه خواب کن بریم منو راستی جی قالك جامل هنه لی قالك جی هنه برجه خواب جی ناین تاريختیا خواب جی ناینن مرید خانه جی قالك جی وکه شیخ عزیز ناک شیخ عزود ناک کرم کرد گود پی ناوی شیخادی کتنه پی ناوی تاوسی ملک کتنه پی ناوی ایزید کتنه اف شاشتی که قالك مزنه هناك بعصا قرنا دوزداد كن يعني حتى انك قرصا دوزداد راس باشي حتى انك قرنا دوزداد هاتوينجي ام بي باطنيتشن ام بي قولي خوتشن قولي ما قولي باطنيه بعصا سر وكلمه باطنيت كه بعصا ميستيكيت كه بعصا درويشيت كه حتى انك عردات قومي باجي ام بي باطني علم ما علم باطنيه ايمانا مش قولي ما بحدو سد شيخالي بقول بيت شيخالي وري رسمي شيخالي يبدا ترى ملف غير تماما بجا تشتك نمايت قولي مدى نهات يقول اثناء ايرو بيدري وكي خدي قايل وكي تاريخك مالا ديال ونشتنا بيدري اهل الخيري تشتك ومكارن بكن امكارن علمي خواش ايمانا خواش قول بيتي خوا مكارن باخر تشتك قول وقت ده بيفا وقت قول كلمه كارب خير بجا قالي ازديا ديمك ازدي قال لك ملاتك نصنا بجا قالي ازديا سبقت تجي كشيخ كلام كن هو قلت بجا اش قولي بيرشي حيرانه هنجيب راستي ودرستي دامانا بابجا دست بابجا دامانا يارو برانه مركباوي ناوا بحري جرام بالفانه يارو برا شيخ وبير هوستا مربي يارو برا اخرتي هر بنش فرض حقيقتي ايرو بدنيا اسبي بانجي اخرتي او يارو برا او هر بنش فرض همو سيستما في دينيه اف دين جي سر هيمو اساس ناوي سلطان شيخادي پاچدني آوايا شيخادي پاچدني اخرته شيخادي علماء شيخادي تاج سر ميراد به شيخادي هاتا شکاره لبرد سجودر بون بریو داره شيخادي ناو میرا سر داره میر کینه میر ملکه باطنه نه خاص مالا شيخادي نه شيخادي سر داره سر کانی بخوا شيخاديه به شيخادي امنت تشتك وك الشيخ نهاد جامع كلام كل شيء عزل قالك دلال خبرتا قالك لي هبون ايدي باري مجامري اني زمان نحوج دباره بكن بمعرفه جماعه تنب ام وكيل راستي بخوازن
خناس بك تشوا ملت جرك عولي ام ديني خناس بك قول بيت خناس شبك قول دد بيجا سركعني وهشكلي حتى كو هشكلي اف بيتي سركعني ديجا بر مولي سركعني كينا سركعني ام طريق مالا اديانا وكي خدي قايل به وكي راس قلخكن شبكو ام قلختي وجاخه خونه مجيوري وجاخه خونه وام تاليا جامره تاليا خاصانه اجا وكي ماش بدسته ما هاتي جرك ام عولي ديني خناز بكن قالك تاريخ خوخه هنا عولي ما تاريخ قدس بكم جامر هنا بيقولنا نابي شيخادي كتنا بيجا فلان وساكر فلان وساكر باسا عربي كن باسا قرنات كن قبول ناكن ام باسا طاوسي ملت كن تشتي شاش بيجا نابي شرفدين ناخذ هند كن باور بك نبي شيخادي نبي سلطان ازيد نبي طاوسي ملت افدين تنين سري سرا خدي واحد القهاره بشري كبه هواله بي نابي خدي رحچيك و خدي بريا ازجاتي ناس بك غيرك نابي شيخادي طاوس ملت سلطان ازيد وهوارا مكرمه شرفدي بشرفدي قولي مدى وقتك بحثا ملت يزيد فجقالي ملت يزيد هون قماشي خو نفرش بأرزانه قماشي خاصة حقيقته قماش قولوا بيت منا قولوا بيت ما كلام قدينا كلام باطنين قالك ما هند بجا فقير نوتو نه أركان مقرمن هون سياجي بعلمن طاروجا بابك الآخرتي الديوانة إلهي بيه بكلمن نوتو نه أركان إزجاتي هنا نهايك ما قالك ما أنفان نوتو نه أركان بيك ناينن مثلا كيش مرات بس في وارد بري خد نور ندرا شمس غازي دكه براتا مالا خو طواف بدس وشافي خد شو دعابي ملتك قال لك ما يفتشت شنو تو نه كانت بجس سياجي بعلم سسيه سركش نو تو نه اشنا ازيات كده يكجي حيايه ابا بده جامع رونشتنه مليج مال معقول رونشتنه شيخ وبي تاريخ مالا اجاج مالا وجاغ زدر رونشتنه اس حيايه بكشينم او حيايه بكشينم حرمته الدنيا هبو الدنيا قدر هذا هبو الدنيا او معرفتنا واش نافي قضيه اركانك جي حيايه اركانك جي راستيه واركانك جي ناسينه جنوتو نه اركانا ناسين سرخت ما وانه قول تدبيجه كل ناسين سرخت ما حمود شتي ازجته ناسين چی خناس بك تكي جامد خناس بك تكي شيخادي ناس بك كوباتش الدنيا واخرتها شيخادي تاجش اول حتى باخرين ناس بك يزيد توس ملك ناس بك نهلت مالات دا قرار دين توان دا بزارو كيف هذا مال مدرسه بيشي ما تقولن تقول مال مدرسه يعني مال مكتب شكوله هاجر تدس بيبكي مال خده ايدي تزار خوهين بكي روجين عيدا يزيد وقتك ام روجي دكن ايواري بچنا طواف زيارتي مال خده برات ببين بجا برات شيخادي مال مته هي نشانگه مال ما هي شيخ ما اوا بير ما اوا مربي ما اوا وهي شهاده ديني كن او شهاده ديني دعاء فارس نتنس طريقه فرز سر ميداش فرز قال جامعه سر هر ازدي فرز شهاده ديني غزاني به هر پیش فرز حقیقت کینه هوسته یارو بری آخرت کینه اف بوش سر ما فرزه بشه ابد محبوط لبت جمال كساني هي تشتك البال ويكو ما شيخ بدلال انا سر ما فرزك وم علمي شيخادي بدلالي بدنا بالملد وريا شيخادي ناس بكن حق يا شيخادي ناس بكن ما نوصايا إجا تشتش متى أمش آلي أولي بأمي يا أخو بكن أثناء في دري أسحمو مالي زيارة جي كي آلي أولي وجير آلي كاري لازم به جهالي ما كي دري هبن تشتش متى أمي برجي أخو بكن وإيه تمام خديع دبجة هني حمو خديع هر كش آلي أخو بكن وباش به إيه تمام خديع رامل دي بابي حاضر قدارة خديع خدمته هسه خيراتنا جماعة دكم جماعة رو في داري حاضر بيه صاحب مالوه دم شيخ عزيز وكي رو أبا برسانو تشكيل كده أبا جماعة رو جامع رو في داري حاضر بونه برسا معه وكي أميرو بنا كفشي نكم بنا كفشي أبا برسا زودا وهاجا كفشي أبا برسا أب قرارانا أبا حد وسادانا أولو أركانانا أبا قش يا شيخادي سامدانية و قالوا باوی ما گوتنه قالوا باوی مشی گوتنه دزداری ما هبونه مزنی ما هبونه سیدای ما هبونه شیخ پیری ما هبونه عمداری ما هبونه و ما چه بهیستیه دوی مزنی خواه و اکی هم ازدینه ملت سلطان ازیدن چونکه قول داته گوتنه دوی سلطان ازید ملت خواه چه کر ناوی خواه شیرین شریف جلی کر همیرو ملت سلطان ازیدن و ساجی علم ما علم شیخادی دوی جه و اکی دین ما ملک شرفه دینه قالك قول بيتا تيقولني قول شارشم إذا سبقا قول شارشم كرم كدرجة دبي شارشم روجا كأمينة عزيز طاوسي ملك مني نوف شيرين ملك شرفتي سر نوف خمره كره دينه
وكي أميرو برا طاوسي ملك نك وكي ملك شرفدين مرادينه بمعنى وكسانه أم دجي طاوسي ملك جدارت كان دوی دینه شک تینینه هرچه کسی نمیشه ملک شرفدین دینه طاوسی ملک سر باجی بستینه ایرو وکی ام نویژن وکی طاوسی ملک برا طاوسی ملک نکر نویژن وکی شرفدین ایرو دینه ما وکسانه طاوسی ملک سر باجی بستینه و سرق گله قولات تیگوتنه شحاتی هم مدت تیگوتنه شحاتی هم چه دست بیدونه کرم که دوی دینه ما شرفدین و قبل کوچک آداجی تیگوتنه دوی ازیدو علیکم السلام نوا فکری تگرم شب حتانی شم مدی شرفدین قلبت قانیا سپی آتقال سلطان ازید هم اما قشق سرق قولا مرا شروع ودکن دویجن وکی دینه به شرفدینه دوی آسین دخون بوی ناسین دخون بوی آسین خرقی شیخادی حاکه بوی باوری و یقینی مالا سنت مسرجی مخوف و هدرجی بری همو مهینا هم برجی بری همو مهینا کلیتو مفتح همو خزینا قرار هر 4 دینا دست مالا شرفدینا ایرو گلی برا وکم گرا قول و بیت خوا بکن گرا وان علما بکن ایرو قرار هر 4 دینا دوید دزمالا مالا شرفدین را قرار هر 4 دینا بر قرار دین شرفدین حاکه گرتنی امیرو رابونه بونه دشمن شرفدی بونه دشمن شیخادی ام گلی خلقی دکن سری خوا گرا مزدی خوا دزدار خوا سیدای خوا ناکن گرا خلقی دکن و ام دویشو وکی یک دوی دین امتاوسی ملکه یک دوی سلطان ازیده یک دوی شیخادیه هر کس گلی کی دویشه ام ازدینه دین ماجی ملک شرفدینه هول سلطان ازیده کرم که محمود آبی جاسم کرم خود ناز کجا نخیره برای خود خاطر قدر خود که دین ما گیری نیله ام از دین هفت کوبک باری خواه دین ما شرفدینه دوی یا مادی شرفدین هواره که موده ام زود بیته بونه سر هفته دست عوالا برمدن باید تایی زمانی زوبینی دوی زمانی واقعه شیخاتی شعده و زمین قبل دوری حجامه و اب زمان به امامه خواهد تایی زمانی موضوع بینی ام ملک میشته که بجی ام برشان کرد دنیای دستار بدون که ناس خواهد راست گلی براز بجم اب جامعه و گلک جرا بیستیه حسن حسنیان حسن شیخ کلاشی و 5 براوانا اوان و قرابه و حتی روژه وانا خدمت دینی کرنه و دولت ارمنستان دا وانا باور بک سر است که گله کی درجه که بلند خدمت کرنه و ملت می ارمنستان چوکو مزن و ناز دک و علمدار و مالا پریسکی اخوردی بداری عزیزا چالسته سراتی آب عزیز برای خالد ساعت قاطع باش که تیرو سروریات ایرو گله کی پرسک زیادتی امروز حاضر بونه سا کم دین خو چما زان دین مچی رو نه سبق قواد به علم شیخات بار برچه جو جبار و کامی خاصه نه خافل کورم عنی قاری نزانه ایرو طلب بختر خافل گله نه دغازم دینه و باتل کن لیرا میرو تو بونه به سروری آب عزیز و کی آن ویدیو آن خبردان بگجا جالم و کی جال پیهاتی میشه و کی بزمان دینه میشه آینه میشه گله نه سبق قاطع گوتنه به سبق قاطع اثبات کنه گله بری پاش دا مزده ما دوگوتن لولو میری ازدی فرض کرده شاجر دین خواب بزنه و کی هر میری که شاجر دین خواب بزنه ولی افپرس نو ملت ما در پیجانه نه ده حق من ازدی قربان کنه اسپی دینم شرفت باخت نو خاصه وقت نو ملک دیات است وقت نه پیغمبر او قرن 12 او قرن 11 نه وقت نو ملک دیات است خاصه کی او گله کی دین گله باطنی گله کی نو ملک است ایرو ملت خیریه ملت خنجیه وقتم رادرون وقتم داد کن برای خود نششم ام داد کنم ایزن شیخاد سبق آتی گوتنه دوی سلام سرجر صباح خیر رای کنه سپی قلب لیل دیندار ششم سخونه همته گلی لالش گلی کی نو میره لگرت سلام شیخاد لگرت مکامل سلام تعالی دیوان دن دار مربخ شنیار بس چاله رام هفته دو ملت خود ناس من ری ماجی تاوی امیرو ملت سلطان است سرناب سلطان زم ملتنا عصا سرناب طاووسی ملتنا عصا دینه شرفدینه سلطان از آتقاط آمیه دوا قالت تی گوتن دوی پادشاه عالق میر بو خدا نجش کنه حسرا سلطان از من فقیر بو اصلا به معنی سلطان پادشاه دنی و آخرته سلطان به معنی نو خاله سلطان آتقاط آمیه برا درنگ بگه همون دینه شرفدینه قالت سایس دوا قالت گوتن دوی از علیکم سلام نوتی تگر شرق حتی نشان مدین شرفدین قربت کنه آتقاط ما سلطان از تمام دین ما شرفدین جماعت هذا سر چهار سر از خیراتنا و حرکت کردم از شیخ حمیدم از عراق ما از ایزدی عراق ما
ونخرج سلسلة وسلسلة هاتن أس حصاد كم ونخرج حصاد كم بو إزاكياتنا فيدرا وأم إزدينا ودينا مشرفة دينا والهور الله توصي ملكش بيجا هنجيل قلوان جلدية هول الرباية إيكو شركة وسرخة الحرفة سلطان إيزيدي صور داية هولا سلطان إيزيدا سلطان إيزيد خوباتشا يعني هولا سلطان إيزيدا لازم راسي ويزاوي قال لك دبلوماسي تشتك هاتي كني ولا سلطان حصل على الشيخ هذا كرم كرم خودي الشيخ عزيز جان خودي من بقدر ونكي دم دست الشيخ وبيرا جاوي مريدا اس وك الشيخ جيان الشيخ بكرة جمال ميرزو جهرما تشيلكا اجي بخوا ناف المانيا دمينم و اجي كارم بيجم غوري علم دينما شرف دينا وك جامر جي غوتيا شهادتي جي بيجي اذني شيخ هادي بيجي دينه من شرف دين مرسبي ملك شمس دين مكتبه ملك فخر الدين خاتم السلطان يزيد يعني تشتكي زيدا جو شهادتي بيجي نلازم اقو ام سردا بيجي براستي شهادتي ميري از دي بيجي دينه وي شرف دين خاتم السلطان يزيد سر زيدا جي قوله بيرشي حيران بيجي قوله بيرشي دجيدا دبيج موكلي مريدا مدين شرف دين اعتقاد سلطان يزيد يعني تشتكي سردا ام نكارم بيجن يعني كيف فكرة خو رايا خو بيجي افتشتكي ديال لقوري علم باوريا علما إيمانا ميري إز دي قولة وشي قولة شيخ عادي شمرد بيجي أم أركاني بمشن أم بالرياخ بمشن ولا شيخ عادي شمرة هرا ودني وكي آخرتي أم سر بلند بفي أولي ودينه ما شرف الدين أم لطي إز دينا أم قوم إز دينا ونتشتكي سر زيدا ام نبن كراسه وبرداي ملات الدنم ام از دينا وك ملاتك وك قوم كي سرخوا ملك براو خيراتنا وهموكات के ताउसी मलक बक्का इत्तेफाका खैरे बे او जवाता खैरे बे ومليروني ومبنى راكم من اتفاقا وتبقي شغله ازداد شيء بي والهيفيا خدي وتاوسي ملك ام ازيدينا ام قومي سلطاني ازينا ام شرفدين دينه مايا ام شرفدين سودتكم وهذا وخل ما قبول ان شاء الله خدي وتاوسي ملك ويتشي نعم تنجيزم بالخارج من ناس كان حجم الناس ناكا خدي الشيخ بكرنا شمال شي حمزه خدي اس تورات غازم خدي بكتواقع كسناكا روجا يرو اوا امتوان تو يسرغنا اوا نشانه تواقع اس بقدر عزيز نبم خدي واقع اوا جبينا تشكريه و شيخ متى سر چهار دسته راموسن و از بقدر میخوانه نبم ایرو بدیت نامن اوا فرض گلکی پرسک گلکی فرض واقعی ام توی سر بونه ام تواراجی غازن خوش بختی و ام جال فراجی غازن واقعی توجی زانبن و خوشاش نکن و هنک ویژم شکل کدن سال ملت مخبردن ام ملت ازدینه ایمانانه تاوسی ملک سرم قربان ناوی تاوسی ملک و ساشی آقادم سلطان زیده خو ام قالو با ما ساوی دینی سر خدانه ل سراخو ندانه خدا بکه واقعی او دین مجی شرفه دینه واقعی خوشاش نکن سرم قربان ناوی ناوی بر برا خدا آخری ملتش خیر کن به قدر بده آمین ازیم حقسی حد گوبک باغ خواه دین ملک شرفه دینه سرم قربان یلی برایم قدر همو دینیشی ملتیشی زانه ام کبرا ناقش نه تو دینی دین ما ملت ما گلکی خواده ناس ملت عدل خیر خوازه او ساجی ام جمال خواده ده خوازن وکی ملت ماین دین ماین جی سا قدر ما بید او نه قائلم از قبل ناکم وکی سر نوی ازدیتی مرا یک بیجه ام بیجم کرد ازدی یا نظام خلا ازدی یا نظام شد ام ازدی نه هفته هفت گوک باوه خواه برا خواهی آخری ملت ما خیر بگریم گشک سرچاوا سرسارا رو که مناطق آوا و زمین آتشی برای خلاصی میگه تمیره سر خیلی آدی آخری عايز بالمبرا خالص هذا باش فانت المقصد هو بيشتغل خلينا وياك له رجع اتفاق بدولة له اتفاق شيء جاب زعمات اللي خالد كان خلاص زيبه ثلاث رجع بين توقنام لا رونين الناس كن ملات المال مرنا لسات ديني ما نالسه
برا چا جماعت ایگو چا شرپیرنه کوچم دوزن کسان نکارم نرا دین تازه کشک دینه مهیبه امش بر گورا مزامنه مالا مزامنه بر جمع دی وارد شرف کنه دینه مه دینه شرف دینه ایمان و تاوس ملک ملت مش است. برا خالی ساعت بارده کدی ساعت بارده خالی بکه او نور خلاصی به کلا جوینه مه ها چه معرفته کم تاوق مهیبه کسان نکاره. کلام. ساعت آوخش. ولی جمعه دیگه شاید گفت باش گفتن دست طریق تا مسلم نستر مراش میره چی تو راجده. پرسا ام خناز دکن اول کسی نکاره مبستنه. لی پرسا وقتی ما خواهم مدن ناز کرن او ما چندیده. منوعه کجی لازم ام ها قاس توافق کن ها قاس یک من ها قاس هفت رابن و کی کسی نکاره بیجامن تو کی یعنی بیجامی دکی تو کی چون کی از گرفت من ناز کرنه فکر نخواهی باش و تشتک جی نوا ما ازده هی اما ما ازده ملت کی باشقه حاش جامعه خراب نکریه و کی ام خواه پی باشتر بکن ام پی باشی خواه مسا باش مانه و ای روش شکر نوا خاده رو و کی ها قاس و سال درج مجور جرفا زعمتی و فرمان دیتونه دیسا امسر باشی خواه مانه و کم پی باشی خواه دیسا بغنه اتفاقه شکر اتفاق هلی نگی هف بلای لی و کم بیل اتفاقه همه سر قرار خواه چه دمینه وکی کسی که باشقه ما وکی باشقه مکه هم گره رد نبلیده سرکاری عمر مزون سرکاری عمدار مزانه ما از چه قره شیخ چه شیخ وکی خواهی حزبه که مجوری اجاقا جلده رده بجم دین ما شرفه دینه چه مزنی خواه بیستیه چه مدوی عمدار بیستیه علمه شد مرا شد دین ما شرفه دینه وکی ملت ما ایزدیه یکی جوره که باشقه بجه او نخیر خوازه میه گره ادم قیمت ننی گل نرنه ساعت خوش هم مقابل ساعت نعفي خدي وطاوسي ملكي عزيز ام خيراتنا وهمات كان خدي خدمة تاجي قبول بقشي عزيز خارجي باشي بيروس اكير بلا هون جوامير همو زانبن الدهزار وسيسيت شار زانبا سنة ربينا باما ما خدان كرن ما عالم ام خدان كرن ما جاي عالم خدان كرن 1034 ما سنة خدان كرن تضعفر راست والده 1034 ماشي عاجي خدان كرن ما هو ديواش خدي بيه والمانيا دينه ما ام بتربيه كراكرن ان شاء الله ام تركا دينه خنادن دينه ما شرف دينه رب العالمين ربي دنيا هم ويا نرب ازدياب تنيا ونيب سلمانه تنيا ونجهوا تنيا ونائف لا تنيا الريز واحترامي مش هم ديانه طارا ام قومي سلطان يزينا ايمانا متاوسي ملكا شي خادي اولا منا شرفدين دينه منا شي شمس مصدي منا خداني مش يرمنا ورب العالمين تفاقم بجبرينه ابيزي طايب قال برا جامير انها اني زمان بو ماجي فلان بلد خايكر ناوي ملت اجي قوت ناسا ناوي ام بجن ديني وان قوت نا سنا وش ام باش دان لما هميشه رو داجي ام باش دان وانا جي چوا ارمنيان خايكر ناسا وخيرت وان كشاندن و راستی جسر خوب دانش بوی ملتی نه ملتک چاخی بکه و بیت انگاویه و چاخی تو معادی و مال دنی و هر تشتی و پرج حاضری تو سری خوب دی جبونا بقزابون و چادری اواوی ناس اواکی سانه ملت ما گلک خیر خوازی کریاج ملت راجین ها روزای رو برا کس نویجه تنه ازدی کتنا قرنا 21 ده کتنا به فرمانی ما ازدی خواهی کرن اول تشتکی انساناتیه ازدی گلک ملت خواهی کرن و پرج حاضر بون سری خوب نجبوی ملتی اما حتی روزای رو جی ارمنی به طریقه همیشه رو باش زانن و دیویژن جی تشناین داشتن ام جی وقت خو متحریق زانی بو ملت ما حفظ خیر کریه همو ملت را وش خیر جی ور ام باش زانن شیرت ملت ازدی چاونه چاخت تو خبابی جینا و آگر جی تو آگری جینار مارا جینر کته تو نانی تو آگری تکبه تو وی خواهی وی مالی زیاده تر تو آوی بردی بلکی وی آگری بمرینی مارا جینر نشوته یعنی ام ملت کی وسره نه هر اکی سرخوا باش زانه ام چقدر خیرخواز همو ملتینه و هم خیرخواز وی ولاتینه وی آخینا که در عملی بمینن لازم به چاقی بکه و شر و دعوی بکه و جی جنگی انجاره کنه رادون خیرات دکشینه خیرات آوی ملتی دکشینه و هم دیویژن ابجی ملت که جانی ام سر به آخینه لوما من خوش بگوته افتشتا چه قاسیه فرزه برای اب دنگی مهره ازدی حمود دراجیانی بلا بوی حتی نه روزای رو سر اوی کنزینه تک استرالیا اب قاسیه ازدی لینه و حمود در از ناویجم هم باش زانن حتی بلکی 20 جورد دولتا ملت ازدی
هزار مخابن بلا بيه دنها بنرن قال برا هاگر هر ولاتکی دا او ازدی او جامعیتی خو او مردای خو او خود ناسیا خو یعنی بدا عیان کرنی و بیجه از کیمه از چه ملتی ما از چه کسن و چاخی باور کن دنیای دا ناوی ما و خوش گله کی دلال بلا بلا بیجه او ملتک بو هف قاصلی ظلم و نراستی و نجامعیتی هندا وان جامعه کرن پرنا 21 دا هف قاص بالای سر دنیای کرن دیواکی سانه لازم اجاره کردنی ام وی ناوی خوی ملت ازدی سر بلند بن و او دین ام پاراستن حتی روجایرو جبونا وی دینی گلک ساری خوشی دا دین شرفدین دین ملک شرفدین لازم ام وی تشتی راضی بن خدمت اوکش قبول گوتنه که من های اجاره کردنی از جماعتی بیجم بنرن اگر باسته گوتنه جبونا رفورما دینی هلبت هفقاس جامعه اصل روشتینه دین شرفدین تجار رفورم ناکه بدا دین شرفدین و او حدوثات و وقت خواب بمینه هگر وقت خانه ما ویچاخی امی بیجن گلی برا راستی چه خواسته که دجمن هبون مهف دور بخه هات سری لی هگر اما بیتشتی نخوازن تجاره حدوثات نام درنات که شیخی شیخه پیری پیره مریدی مریده و همو هبراوی حدوثاته وقت دستکینه وقت کل مکی بهوانه ولو ما افتشتی بمینه حتی دنیا ساقه حتی یک ازدیوی دنیای دجی او یک از دویجم هون همو بسر به فکرینه یعنی تشتکی باردن ناکه و ناو حدوثاته و تو رفورمی تشتچه نالنا ساعت او همو شیخ خوش و تشتکی دجی از فازم به جبینه دا بیجم او جی نقطه که گلک یا فرزه بنرن ایرو یک جار از دویجم جارا یک امینه بلکی افتشتکی وسا شیخ و پیر و جامعه مرید جهاتن روشتن کسایتی خواه گوتن چاوا قوم چاوا ملت خواه چاوا دیتن چاوا ناس دکن و اصل خواه دویجن و دویجن از فلان قسم و از او قسم از او ازدیمه از قوم ابن ازدی از میری ازدیمه دینم شرفه دینه او گوتن هاتا گوتن لی پرسا که لازمه او جوینا یکی هاتا چه کرنی امی سروی بسکنن او دنگ دنیای بلا ببه و همو در دنیای میری ازدی یه دو نابن ورا وکا بی واجبه خواه برج خبر رابن اوی تشتی بکن تجار دنیای دا ناوی ملت خواندن نکن کم نکن ناوی دین شرفدین تجارا کم نکن با ام خیرخواز همو ملتینا ام قدر ددنا وان ملتا ام احترام وقت قدر ددنا وان ملتا او جی وکاوی لازمه قدر بدنامه کی جان ملت قدر ندامه از خواه ازدی دبینم از جامعه دجی پیشبری خواه جیناری خواه یان کسا کیدن آلمان دبینم یکی فرانسوز دبینم یکی روس دبینم یکی تاجیک ببینیم یکی کرد ببینیم یکی آذری ببینیم کی ملت در و دور خواست ببینیم اما ولات دجین گلک ملت لیانه از قدر بماوی از ناوی ملت ویجرا بیجم و بیج از وی دینی ما از جارا کردن بیجم سر چاوا ام قدر بدنه ل اوجی لازمه وک من قدر بده من چاخی از بیجم از ازدیمه تجار یعنی برورانه و انکار نکه اگر انکار کرد از نکارم قدری بگیرم و تشتکی زیده سر روزایی رو از وارا بیجم او روش یکمین جار بو کنبونه کشبونه دین شرفدین و ملت کسایتی خواه و که قومی خواهم تکن بون خیره خواه و کرم خواه او روش بیر نکن اون همو هف ناز دکن و هگر ناجی ناسی خواه باش بدن هر و جوینه پیرا جاره کدنه سوز خواه یک بکن هاو دو باش ناز بکن هون رابونه و خیراته هون تبی من تبی جماعت رابونه و خیراته برا اف ببد بردوام ببد حتی اما ساغم ویدنی حتی روش اکیم خواشم ویدنی ام کاربین حوالتی وی پرسیده هبودو بکن ام کاربین تشتکی آوا بکن چاخه ببه تشتکی رسمی قانونی دولت دا بین ناس کرنه اساس وی هبه چاخه اش دولت کی در یان وقت جامعه کی گفت کسی دنیای نویجه دینی وی ملتی چیه ام باش زانب دینی ما چیه و چند جامعه کی جانی زیاده چاده علم دارن کارن شروع وکرنه کی بکن وی چاخه براب تشتکی وقت از بیجم قانونی دولت دا به ناس کرنه خاص آلمانیا به ناس کرنه دولت ناس بکد چاخه لازم به او 4-5 جامعه کاربین جبونا دین ملت هموش کی بونا ازدی توپا دنیای گشتی لازم به سر دینی وان سر کسایتی وان هرین وقت برپرسیاره کی دینی هر نجم مزنی دینی امبیجن آلمانا یان کی جان ملت هم دیدانه هگر لازم بو وقت دلیگاسیونه که هر بیجن ریا دینی من اوه خادناسیا من اوه از او ملتن و برا تجار دنیای دا کس نچه سرمت چپ نویجه و دینی مکیم نکه لما از اوی دخوازم کرم خواه و نفدو باش ناز بکن برا جوین جارا کدنی چه ببن وی چاخی هونه بکن 5 کمی کم بدقام 7 بن
دقام دهدن نهبن جارا كدني أمي بكن برا أو جامعة كيجاني رياضيني خود باش نازدك أو كارا شيخ وبيرو مريد و چمکی و داره کارا جامعه مريد جي كيجان رياضينا ديني خود نازدك أو جي كارا بكوا به چاد و جبينا كارا سمي و وقتی دنجی از دیسا دستپاشی گلکی وادکن پیش روزه دا اوی تشتی برچاوی خبر ندن لازمه تشتکی قانونی رسمی قانونی به ناسکرین به دولت دا وکر رهبر دینی کارون هرن سرکشی دینی ملت دن رونین خبر دن و راستیا ما بیجن. گلی جامعه دیسا کنه باشه کمازن با کنگرس ازدیا کو افجوینا دانای کو پنگاوا پیشیه کو نوا ملت دهاتیا هابتن كسر نقطة ساكنة نقطة قال لك جوان وهجابو وإيرو كونغرسي أف خطوة هابيت أف بنجابا هابيت أم قال لك ممنون يواني الشيخ عزيز بقرا وبراي نجات وبراي بهرام وبراي جيان وشند جروبا وان هفال ودوست وان قالوان ساعات وان خوش خذ خيروان قبول كر حمو عندهم بالكونغرسي قال لك مش ورازين ونحمو اللي راح حاضر وينهم حموش اللي راح حاضر ليه تيرا دا ملت ازيد زانا ملت كهرا بيشي خذ ناس كريا وخدي قبول كريا وعبادتها خدي كريا وقت ما هربان هر سجتا بزانن ادي لازم بزفرن لسا قوميه خو زمان خو اول ومسبو اركان خو ام بزفرين وقت بيجا ايمانش قوله ادي نحو جايا ام بلبله ومشكله مصدر بكن وام عقله جهله خوتك بدن ام بزفرنا وكو جا على دار شي خدي دا جامري بود اكا بيجا شرفدي ندي نمل قرن 12 يا اريكات ورات وبزانا هكرتو مالكي حفتو چار جارا راكا يداني اري دي چيتو مال دامينت اري افرمانه تنا سريما بوچيت تنا سريما هر چند سال جارك فرمانك تنا سريما تشتكيشنا في مدرتيخا او تشتكي نو المزيداتكا قالي ملتي وقت تو بيجي ملت قالك جيل هنا دي كتابك ازديانين ورا افعف تقاليد وعلميتا وري ورسم النافتا هيدا حمو كتابه بوتا تو ني محتاج كتابي تو ني محتاج كتابي ترى بفيدا نبرسنجي خو او توري الخو بقري تو بيجي كتابه منين زي جواب ريفا حرم يبالي بريمن وقت عرفوا تقاليدتين الري ورسميتين شيخ وبير ومرابيتين وقولتين وهارتشتي ديني هاي اري كتابات بوتشيا كوبركو ازدياتي مدبيجن ام باطنينا مش باطني باورا ما ايمانا بي اذا امنت محتاجين في درينا ام في درين خو بقرن وخذ في دايره دا خو قريبدن وام خو الناس لكن اش برندس بيجم امنت محتاجين في تشدينا قالي جوامر قالي خورتا قالي قيزا قالي زاروكي ازديا بس خل ديني خو بكنا خدان خل قوميه خو بكنا خدان خل زمان خو بكنا خدان خل بيرو باوري خو بكنا خدان الفان ولا تاع ام بزورنا سر اري ياشي سر وكبجن اركي كونغرسي كايرو اف خطوها بيتي قوات الدتي وبانغوازيه دي ساوكم البيشيش جوتي دت الشيخ وبيرا وانسان خد علمداريه درتي خد انسان خد قولو بيجي درتي خد بيشتي رابا سر خو خل قوميه خو بك خدان وخل شيخانيه خو بك خدان وخل بيرانيه خو بك خدان وخول مريدات ياخذ بك خدان دا اف قومه اف بلتا اف دينا نمحت ونيتها دابن بلا بس بتا وكو طوبكك دستي فان ملتي ديدا ودستي خلكيتها هرب اشترخكي وبيت جيكي جبرندي قالي ملتي قالي علم دارا قالي قول بيجا قالي انسان كدين دارت ريا ازدياتي تشافري جفينا بيت بن ابو واجبي بحمو قبل في جفينا بيت حاضر بن وكو علم دار وكو اول دار وكو خير خواص وكو قول بيش اللي في جيبنا بيت ام حاضر بن دا ابكارك الديني الدروس الريفا بن دا وكو قالك جواميرا حماجي اني زمان ايرو ابنات محتاجي ملاتينا او ايرو ابنات محتاجي حمو كاسينا او ايرو ابنات محتاجي حمو ملاتينا جد هالرؤيك ملاتك تشتكي بيجت وهر كاسك تشتكي بيجت اما محتاجي وان كاسانا اتك بدرستيش ازدياتيه فهمت كانوا بدرستي خبدنا ناس كرن كقومي وانجي وملتي وانجي وديني وانجي وحتاني تاليه غير بيجن تشافري اجرينا بيت بدا ام مجبورن ام بتر قوت الدينا في اولي في ديني ودين شرف دينا بيش دبن بتشرو فكرنا ديني وقوميتي بتر بيت ناس كرن دا ملت وزارو كيماش بتر خو ناس بكن ومدت خوتك دا انه بيش بابشن خلمتها وحموايا قبول خلمتها في كونغرسيه قبول خلمتها في جواميرا يا قبول كوهاتن ايرو روش سري خو فيشو لبي شاطر خو غاندنا في مرحله خو غاندنا نافان جواميرا بركو دست بدست ام هي دي بيش بحر درجه كي بيش بحرن جبركو دين ايرو قالك المهمه ام دين تشتكيش دين خوفا بكن دا امنيشا خلقي بكن وقت بدرك ميا ولاطه نهر كسرابه بيجا زبالي متشي وقوم بيان بتشي وبيو فردا وبردا بن بس وقت اتفاقوا تبعيهات جبركو وقت دا سبادا كرد بوي وامل دنيا بلافابون وشنتت وبلافات بالازدياتيه برفراد تفيت ام خوليك بدي وام خول قول بيت خب كينا خدان وام خول جواميره علم دار وخير خاص خب كينا خدان ادي بس ساعه طوايا حموا خوش وسباسيا جهلت ما يدوش كاين
هكا سفيانا برا سفيانا وتشندين مجموعة وانشي اوانش بس كارك ينو يراقا عندنا كي يقولنا مدلتي او شكارك بيوزا هر انسان كي ازدي هر قناه كي تشيكت هر راقا عندنا كاتشيبت هر جريده كاتشيبت هر تشتكي رابط خطوه كي ياش دنجي دي ملاتي جهيدا بيش ام بيجي خدي في رابط وخدي خير حمد ساعات وانا خوش ساعات وحما يخوش. Ja, ich begrüße euch alle, liebes Esitran TV und alle, die hier Anwesenden. Heute hat der Kongress der Jesidischen Nation ein offizielles Treffen gehabt. In diesem Treffen haben wir unter anderem uns mit religiösen Würdenträgern getroffen. Also die werden unter anderem Sheikh und Pir genannt. Mit denen haben wir uns hier getroffen und diese Konferenz, der Kernpunkt dieser Konferenz handelte darüber, dass alle einstimmig die Grundlage entschieden haben, woran sie die Religion ausmachen und darüber hinaus auch, dass die sich als ethnisch jesidisch ansehen und nicht als religiös jesidisch. Dies haben wir heute besprochen, auf welcher Grundlage die Sheikh und Pirs das Wissen haben und tatsächlich waren wir hier einstimmig. Wir konnten einstimmig alle zusammen festhalten, dass unsere Religion Scherferdin ist, beziehungsweise dem Erzengel Scherferdin gehört. Unsere Nation ist die jesidische Nation, das wurde einstimmig so festgehalten von allen Anwesenden. Ich bedanke mich vielmals bei Esitran TV, dass die da waren und bei allen Anwesenden, Sheikh, Pirs und auch Merids, die Wissenden, dass die hier mit teilgenommen haben und uns in die richtige Bahn lenken und ja, dass wir Jugendliche uns in Zukunft auch darauf freuen können, dass unsere Älteren den richtigen Weg vor uns legen, damit wir auch den richtigen Weg in weiterer Zukunft gehen können. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und viel Erfolg, bleibt jesidisch.